Biyag ti tao. Matan, iso akayat kun ti agina na. Kat manipod ita, siya kun ti makaam mo iti nalawa adagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa naman ang tandagam kat nga rod. Pinusgan naklaang may tamang bantay iti daljay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na kama ng glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige manang, matungpal. Apay pinayaban nak manong Margo. Si Mang Peten tiyakin kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, manong. Saan mat? Isun ti makaam mo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaam mo amang ibaga kadag iti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, manong. At ay si strito na pakisamaam lata na din ko. Ala, manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitrabaho kami lang. Simangbut gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga rod. Sapay kumata na simpet. Naku na ngamin ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kadag iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamot ti agbali na problema. Kaya't ko ngamin na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo ta kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal da ibaga ka iti trabahador manang. Iso ti kaslapan nakapangulo iti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga ka iti trabahador noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arod manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko kwa iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado, no agtubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una madam, mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na, basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Kwa, kayat ko asawan, saan amabuteng iti init. Kumusta nga iti panangipasyaryo kanya Arman kanang iti sabsabong manang glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa, magustuak nga min dagiti sabsabong. Di kayat ko, minalam apasyarak dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadya mabambannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula sabong, madam? Sana ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanyak, tada ka matakadwak. Uwan mo't kadya, madam? Kayat ko nga minti mawatwad. Iswa, mabalin, ako yugan nakmanan inton bigat. Ketuan na madam, no iso ti kunayo?
Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam. Apay asaan? Basta anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, taagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula sabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Tapno makawatwat ka no. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Namanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y itisirok ti kayo. Katuwa na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan ayat ko. Oo di, sinaam ti kayan ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan ayat ko. Mabalin ka di asyaklaangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mat Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no panaggusto na kanyak. Kat kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't awin di. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan ngagpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sabsabong. Saan nga tanga agungat mo isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat madam. Ammo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gaputa linabsing mo ti bilin ko. Kinunak asikalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mat siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag. Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom ka di nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Ngam manang, isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo na iti trabador? Kaya't ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador tasyak ti agpili. Alang aron manang, baka muka. Tangay dagamot da ito kan saan mo akayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaban da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Tanasing putmut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasaya at mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory.
Nagalasgayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan da ita tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay. Nakarikreklamo kan naglastog pay. Kabaala kapag balbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod manang. Dispensar nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman iti. Kasapulan akaduan nak akanayon amapanmang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglaka at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay, talaga natangken dagiti masel mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka kanayon amakadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko nakla nga ruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawa? O sige madam. Umanugutak iti kayat mo. Ay na, agyaman tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige, sweetheart. Ay sos manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamu iti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso ko, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos ha. Mayat nga rin nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Saan agan daw? Maasik ako ba magkada kami? Sigod man at trabador ka. Iso asik ka kumatyan adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti urayek nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ure ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakaragsakak. Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Wen, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nak insukat iti kinabaknang.
Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat bak ng kamutan. Kan masigurado, asa anak mo't laan naragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadinak insukat iti kinabak ng Arman. Ada sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabalhin na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapanta nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa'y di bantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di sumurotak. Saanan? Mabandog ka lang. Ah, sige nga Rod. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabawilan ti magna? amo matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatragtag no aginanakan. Di ka mo't mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matagikwak ti kinabaknang mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyak. Pangasim, Gardo. Ha? Kasya na kumahal. Daggardo kan Madam Glory. Pasensya kan. Glory. Bantay Oh, lang. ti kayo. Alag, tayo sut pang ko ni Gardo. Goodbye, Glory. Arman, agyaman at nadimtag ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat kan pakitrab-trabaho ka daga. No kasta, alaam garod da ito kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko ka kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nakmam ko man, tikas dyan napasamak man ang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag tariklatan iti di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict kat dandari ka na isagmak. Uwan nga ron, naimbag lakit din, tanatiliw matlaang ang tiawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyon Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan maysa, bakit akon? Jak kayatan.
Iti mo aramatan ti kinabak nang mo amang tagikwa iti maysa a tao. Tano kwarta laeng ti kinayat na ken ka, awan dua-dua nga ikalang naka, kat pilyen na ti kinabak nang mo. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos tagngina iti tunggal maysa.